Esselamu alejkum, dragi moji, i dobrodošli. Danas dijelimo jednu nevjerovatnu i poučnu priču iz Kur'ana, priču o Karunu. Jeste li se ikada zapitali šta se desi kada se čovjek uzoholi zbog svog bogatstva? Pa, poslušajte ovo. Karun je bio iz naroda Musaovog, alejhisselam, i Allah mu je podario neizmjerno bogatstvo. Zamislite. Ključeve njegovih riznica nosila je skupina snažnih ljudi. Bio je toliko bogat da je to bilo nezamislivo. Umjesto da bude zahvalan Allahu na tim blagodatima, Karun je postao ohol i arogantan. Govorio je, ovo što imam, stekao sam znanjem svojim. Pripisivao je sav uspjeh sebi, zaboravljajući onoga koji daje opskrbu. Dobri ljudi iz njegovog naroda su ga savjetovali. Rekli su mu, ne budi objestan, jer Allah ne voli one koji su objesni. Traži onim što ti je Allah dao ahiret, ali ne zaboravi ni svoj udio na dunjaluku. Čini dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered na zemlji. Ali Karun nije slušao. Čak je i Musa, alejhisselam, tražio od njega da daje zekat, ali on je to odbio s prezirom. Njegova oholost je dostigla vrhunac. Izlazio je pred svoj narod u punom sjaju, pokazujući svoje bogatstvo i raskoš. Oni koji su žudili za dunjalukom govorili su, da nam je ono što je dato Karunu, on je zaista sretan. Međutim, oni koji su imali znanje, rekli su, teško vama. Allahova nagrada je bolja za onoga ko vjeruje i čini dobra djela. A onda, u trenu kada je njegova oholost dostigla vrhunac, stigla je zastrašujuća Allahova kazna. Zemlja po kojoj je ponosno hodao, izvor njegove sigurnosti, počela se tresti. Njegovo carstvo, sagrađeno na pijesku arogancije, počelo se rušiti. Pred očima zapanjenog naroda tlo se otvorilo i počelo gutati sve što je posjedovao. Njegova raskošna palača, njegove nebrojene riznice, zlato za kojim je žudio, sve je postalo teret koji ga je vukao u mračni ponor. Zemlja je postala njegov doslovni i simbolični grob. Ovo je zastrašujuća stvarnost. Stvari kojih se grčevito držimo, bogatstvo koje odbijamo podijeliti i moć koju zloupotrebljavamo, upravo su one koje nas na kraju povuku na dno. Karun je postao rob onoga što je mislio da posjeduje. U tom trenutku, zavist u očima posmatrača pretvorila se u užas, a zatim u olakšanje. Shvatili su pravu cijenu nezahvalnog bogatstva. Oni koji su mu do jučer zavidjeli, sada su govorili, zar ne vidite da Allah daje obilje kome hoće, a i uskraćuje? Da nam Allah nije bio milostiv i nas bi zemlja progutala. Zato održavajte financijski uspjeh. Ali ne dopustite da on definiše vaš identitet. Redovno se podsjećajte da vaša vrijednost nije u onome što posjedujete, već u vašem karakteru, vjeri i djelima. Pomjerite fokus s gomilanja na cirkulaciju. Gledajte na svoje bogatstvo kao na alat za kolektivno dobro, za pomoć drugima i za izgradnju trajnog nasljeđa koje nadilazi materijalno. Preoblikujte pojam istinskog bogatstva. To nije ono što skupljate, već sposobnost da se odreknete materijalnog viška s mirnom i rasterećenom dušom, znajući da je prava vrijednost u davanju. Hvala vam što ste gledali. Ne zaboravite se pretplatiti za još ovakvih priča. Selam.